Ap men eukiang kitel na in son isa payo riesa kisui kitarpon mga anfitrion. Jesus mona pangat sang warango wi kang kakela kay rail tuanapan kamau panapan katlau pangat kitong rail ngayon Sarawi akatin mangi nan ngana rail coincidence with rapunot rail champion merakang kaporoporki rail coach merakas-kasik mepangoton restore mepangoton kapitala men Israel kan sangkanaw takan we kan kakaun rail pwede ko koptar yet Jesus mama sani mapangkot katla so tuwecha tamara kasika socha we Jesus masani yang renan riesa kisuama so manay panle riesa kisuama kata riesa kono but when the Father sent the advocate Jesus ko sa yang rail Holy Spirit and so mesamayo pang katarong kumail so sawaso my representative ako sa iya ngayon saraw pang William niya ngayon saraw pang William niya that is the Holy Spirit ngayon sarawi kauna pang katkiyang kumail sa sawaso yeyi ngayon saraw mo ngayon saraw pang William niya remail. He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Okay, Jesus masani kakela kayang rail. Tuan ngayon saraw ya pangkat stone. William tinan taweo. O ngayon saraw pan. Kacaman kina rail song koras me Jesus. Kaskuli kina railer. Okay, advocate duet. Son bacon gitail. Son kaskuli gitail. Son stand for us. Okay, may ban so lang jay sa jalay sa wasan ngayon sarawi. Udan ban luluwet kowe. Ban wiya ay kakan bewedi dip chukak bewedi. Ban wiya ay kakan papa coordinate pak so chukak. Pokita ngayon sarawi makauno kachkito. So kay point kawewe ngayon sarawi apo kamelele masocha ngayon sarawi retail tais chukak experience the peace. Okay, Popohl makauno masani wasa. Reyesa kisuami menchelen Kilang ko porachela masani. I'm leaving you with a gift. Ibang kokola, ibang kiyang kumay kisa-kisa. Peace of mind and heart. Peace of mind and heart. Popohl na may malyel o may mongyong. Kisa-kisyo Popohl na may malyel o may mongyong. Okay? Karatak komyong ngoy changen sarawi. Popohl na malyel o mongyong o yakisakisiyo. Imigo siya ngoy na sa ilakan morwat i-rely on we kaporoborsan rin Popohl. Okay ma ay malyal isya contrast ay malyal pwede at ay malyal ngayon saraw patlo na chay mongyong. Okay Popohl pan mina na chay malyal. Okay pa ka chay amin na chay mongyong. Okay pa ka chay malyal contractic ma chay malyal sa matamatawang Christ apan uwang tama kauno uyuya. Gigi mi karita okay pa ka tatongki ay malyal. Doadoangki direction ngayon sarawi to na mongyong. So wasakas ka saya and the peace I give is a gift the world cannot give you. Popohl may bang kiyang uka. Popohl may bang kuwi na malyel na mongyong sambasa joka kiwi. Okay, sambasa joka kiwi. So don't be troubled or afraid. Okay, Jesus monakat katlasang warangko kangka kela kairel iban kola iban bakren samayo ang kitong kumal waliyapay advocate my representative abang William kumail abang Peking kumail abang Kamaraini kumail kakela kay kumail abang kataman kin kumail so ang koras may pataki ang kumailer niya yeyang kumail ako iti isang reyesa kisuo ko sa iya ibang kiyang kumail kisakis Kisa-kisa yeyi Popohl na may matamataw o na may mongyong. Karada, pagkitana walk in the leading and guidance of Holy Spirit, kitana this peace of God. Gitana Popohl na makotito sanan lang na chay malyal at chay mongyong. Pamatagong chay na sonriesak. Sonriesak o 19. Masani ansome yes ada I parong rail
Tame chapin masana puya rovio rokrok para masa puya. The Sunday evening, the disciples were meeting behind locked doors. Relocati Arael, puki Arael masak Roman soldier kan morin kraisa lobular. Ap mumana ayasa tao tanya chapin masani yang Arael, peace be with you. Okay, the Sunday evening, the disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of the Jewish leaders. Suddenly, Jesus was standing among them. Relocate ime Jesus and so yalar nghen polaro yes at yalar nghen relok wanimo apakasinan ng Arael. Damit what yesan nantawasa, peace be with you. Okay? Popohl and Meremail. Popohl and Meremail. And some of yung ay kinkaudak. At sa malial focus at sa mong yung focus tamit sa experience nan matang kauno. Popohl. Maybe instance with kan kinkaudak cha nganen God, presence of God ng pungatayl tamewato Popohl. Gikarda men kakila kay kitayl malakan makachinyayan yan ang timot aleti Popohl ni awiya amoy men ananaban mo yung rangkoras. Okay? Asa matya lalong kapal te lalong kapunod kan sutonganen Popohl udi. Yaramen wiya sili yung Pilipil de matamataon. Pagjabanim sa klak chay mo yung talk. Okay? Asa matya lil more punot more instance what it's like crossroad kalil nan alme kasang bayo arewudi na waranga pokikanane Popohlen God kisakisyomo and some Popohlen God koto every decision we make Japan always currently make the right choices ama child more pingin sa lo kapunot aso pa child nanchin plan even kakela kay child tatong Popohlen we a child irairen more safety pachalom yata bilbil pong mongkot. Okay? Imi ko saya nanay sa ilakon mo rin solang igin tatong kokonin nan ngene maesodran Popohl okay karasaba iko sa saya nimo Cincinnati Sarawi me sa chapter fundraising week silu so sepel pledge to a jakeno git chalata pakapanyang kita sepel group fundraising mau pwe kita token ko sana nim ansami wiala ayo rano yuyai ngoyo nay nephew se wiyat natin mongo rane utas wiyatar kitwene buki or ngoy I pledge on pinay kelep chalakit katores anger kito we come kele nimo angenen chow yo go to onay mong yung really ime ko don we ma to ja pitak yo ko dong ya melel ime ka we ko so gisa nga wai kan ko don we for fundraising we ke building and so to kai de ki complain ki ap we ya chow tipon mong yung to je chuka pak ki okay pepon sa chow ngai pil nan chuko we boy kasantiar kapakapki lang ang main court kitonya tami bang ko saya yan chuan Sarawi ari ansami uya kapakapang kauno tami kasalayang niya yang katamangin niya da I vision da I kairor ngoyet makauno pekari okay pak taken trap into something kaite kachalo ko kasane ditu wa ka popular le. Okay, so imo when may kon me wia kai de ki wong ap kai de ki aleta ni mo so ko so topul re yang aja pak i bue ke ka sa ne ti ro nan nanti to je ka no kamare ni kinya sa mga ne yo to lao yang kapakap ngira ba ko prong ko lale rian sa mi yo kapakap kin okay me peker kite ko tong kalok iko tong kiara mas more so or follow up a relationship on Jesus. Cell group, small Bible study, nani makanta nan por kapit, which a building kay dek ay priority. So and so me
spend time on God o ibilew kayo nila mata day direction ay vision may go doon wiyan ang sapot na Amerika makit kisang away so nandaw kit ko la saraw ngay kawo yung ay chun sarawi ko Arin ngoyo pastor Mimi Cincinnati may pan wiya church chay panasame kumail makasanedi arin at Mimi masayang at sawas Apo so mimi na nat mandate na nat kairoyer meso ko tuon ko toga building and wasa koros nan Amerika bukay de building kay tek nimo meso ko tuon ko toke so ko tuon ko toke more na ramaso so telebilibil Sarawi ena so la Jesus ya kairoyer ap kay dek nimo pui metawala iso jemen yang ay kon matawame Okay, Jackie Banka Tanga Nanantukowi, ama Woody. So, iman responsibility yung gola porel. Iman ren pilata may railway ban ko to kini mo renat mi mo sa pansaw-sawas. Okay, apo kaya so mi re po kay teki mo mi ko ton wiya na Amerika. Iko ton kalongi ang armas na leta Christ oron wiya la disciple. Okay, so waki do ro niyan so villain men announce or bin men kalanganong kumalakan me katkitor sapol momuel sawas. We men announce me woody we kita serapa ke coach lale. So rano ki jaro usus masan dola palilaw din kit so tamen dola katoki churcho. Okay, pastor aro proto as triple mention kansen suwatong manakap me sa iki chale tini mapo mau tam sa menwiya sa menrabago ko poranggo sa mau sa an ge building potame ban suwati mau tama chay kairo tama kot ke rong ke tel ansawo ongya keranya yung iban sure keranya yung godong kiyang ramas morsodro yung godong kasali yung membombe koros na Amerika me anana rong me sapal men kiyan Jesus Israel mor men papa kot yar kit ko seli kiyang rail lesson por ang kaksel grupo kairta iat vision mo iat kaireren mo kaite ko ton wiata building was koros mikos ko siya emau ap kaite ki mo me se pegar ton wiya Okay, so chay priority ka pan sansal. Naman priority me kauno kasali yang pan sansal. Po masoak chay pan wang sili. Okay, chay pan distracted. Eka kot me kot koto ni mau we are men katrapatama kot pul rem ken we are say la kot. So some pastor road ki yang rel me okay. Chay banut kapakap kema kupurang kot chailen dola kay tek chailen taja ka udi. Akchay ban loan or mapang panafru 45,000 to 50,000 wapok challenge chapiki that chay ban nasa me ko san renkot. So condition ko tar loan we give the we kriya sa rong bank sa kapasi. Okay, kumalakan me udialer video. Okay, kumalak mo video on me sa pampantanim te ronger ko fanen. Okay, armaso ramoman pakela okay men korur ki abong yas chuya tamegot pogida cheban rabato ko prangot kai teka chailendan te achelak suway kai den so pili yawan tama child face ima kayo kasambal ko prangot and stand nana child decision nana child kawit kante nana child pili kan magchaiken mi ata child te praksam tama kauno ka rong ka child ngoy anso korospoy ki kauno bata kap tuja kauno masani tama chai wuya icho birgen pen men to tong ki mata mata okay bak nan leadership sangan kasantigan misa wiyayar ka chocho ya mong yung yana na udi mas kapag kila o ma ekonan tola masoso. Okay, so peace of God, I may encourage young child run what challenge the document which we are direction and Ngehn Saraw kung why tong child Popohl kay the kapung Riesakeo Kenny said, peace be with you, as the Father has sent me, so I am sending you. Okay, Jesus, niya katar kechal pachalang kuwan, wiyata sapol tato, kwasa so chalipilepil, Malay Popohl pan pakpaki, kaita kapungupung. Okay, kamu yung ay chawawi Popohl, chawawi limbakan kot, chawawi kamayaw, na abang ngalan kot Popohl, kapayan kot Popohl, karta
chay bangoi wasa koras me chay kalkalokselia chay wawe mauro pepo limbak kay tek wawe kapung punot. Okay, so ibanu dir wasa api jami men life oibil men kalangan we at kapung kalangan San Cincinnati Church men kaposa mese solar pampointa building meman mempointa and pointa and so what's apan rencho moina pan mia anso anso what's a kapakap kier o se asa pues so wato Popohl red mele rem pastor ray niat we am up kikaitegat kaitegat pegar and so what yat pegar koton win soul koton giyang child more so to child kan mesasa yamumana penyang ko lanan lang o jalkan member pa kauno so was a little lesson sembe sherong church so Pilipin memenhalle o kakeratan Israel aramas child memorna no muna so kauno chepan rong silly kauno we koko no pata sapolma a bride tagot pride a bod a momot so yime a bod abang yakopo bod Christ pangodon tuwang a bod me momot so sambapon so long korusya karta komu yo ngoy atra goal ma atra eu goal chapan men ko no pata achai meur achai penene ni chela ramas. Okay, so imen ka kela kai kichai bonasa kisakis makauno kiyang kitra Popohl. Okay, pag chai sapal cha uwang Ngehn Sarawi ngenen Popohl ngenen limbak. Amen. Kalangan ng komisyo ako kaun labalap kam kachang kupro kapayata. Maurin sapol mami korusya wasakazet nan romat. Yay kapagap me Popohl ngot pan rulat malielo mongyong. Pokupurangot ang kak poitaret anso koros. Ni marom kalangan. Nuyat kaunat sang kamor kukulata. Amen.